Lunglei District Aquatics Association swimming competition pasapera local zong te in zivain zibai aquatics Lunglei mingin zibai kan book chewa ke hi lal muan pui renthei kania Lunglei District Aquatics Association a hian president kania voina hian he hetiang program kan buat sai la chan chu pol hi kan nin din na la rei lo emema pol no pangte kan nia kan function tran tak tak kha chu tun kum april chau hi la nia khatia khanin bulmin tran pui tu te aquatics association Mizoram lampangan shwai tu te chunga pol long thu kan soya voina kan ako kim zokin nakina te po kan le in ko khom le theng voin hi chu ke ma ni no pangte po kan zirna ala rei lutuk lo wangin thil tam tak kan le thiam lo wangin at enge thei angin kanin la khoma he aya changtlung jok te ako kim jok te poin kan le ti le nge kan be se ni chuanin voina kan partner te kan soilan nge tur te kan lo anming kan lo lamanga voina kan competition le lifeguarding workshop min nei pui tur hian pu alberta blue trident nei tu pa hi local a aizola tangin ani khonga in a thut muna khan hunting se kuti lo bengang chuanin voina kan competition a kan loman tur te pomin sponsor sakngal dona chuanin kan partner dang le chu 20 Assam Rifles team te ani hen medical team te helama anom boka medical team tan kut bengang che chwal pal na sang kan lo ni huna te po first aid ate min cover vek dona ni chuan heti lai content zong te po na tlangin ani min set up puya an chunga long thu kan soi boka ni chuanin Lunglei District Aquatics Association OB te ding turing kalo so mga kan secretary lal sang ya na guite chuan kan treasurer Rebecca Lalwati ki khyang te chuan kan executive member Jeffrey khati zong kha voina chuanin choma chuan kal thei kan oma tukina hianin he kan program min inaugurate sak tu tur hi pukel rinoma Lunglei Municipal Council la vice chairman kan vice chairman za takin miron nei pui thei dona achunga long thu kan soi ngal boka he welcome speech ka sei zo ahian secretary lasang yana kuite changin report kan ngai thla anga chumi zo chuanin kan event min inaugurate sakturin kan vice chairman za tak pukelari noma kan lo som don bokani tui hleuh hi keni tui bul ngai omlo te tan chuan swimming pool hi kan mu ngai ber hi alo ni maya tui chen thiam lo hi kan atam jok hi kan lania kan population a tin kumtina tui hleuh tui le a chevela che swal hi pani khati kumtinin Lunglei area po han kan omani hemi ni wang hianin rualona te lo sang chhozela kan state chenom te le khovel hun sang te han enin tui thiam ve nge hi kan dua tin kan member tam tak te le Lunglei khochu ngami te atam theyang ber tui hleuh thiam thei tura in promote kan dua chumi tan chuan bul kan channa ate min ngai sak turin in kan ron deal bokani chuan tuna chuan secretary report kan lo ngai thla anga la sang lian a guite kan lo somang helai muna win kan program Lunglei District Aquatics in program pui clean event masapera ron kal zong te chibai kan buk chewa abik takin kan chief guest hun chep takara ron kala somna te po kan pek dana chok chil viawa chumi chung chuan man lo chung in ron kala ron lom ani and I would like to thank the representative of the Assam Rifle, the 20th Assam Rifle Lunglei, Mr. Chen sir is here on behalf of the 2IC. Chen sir, he 2IC second commandant Assam Rifle chotmula maron tel dona chumi ai choron or ini Lunglei District Aquatics Association le he event chungchang report toifel takin pek kalo tum dona ni ama saperin he pol ron indin dan han soidonila Aquatics Association of Mizoram AAM Lamin Aquatic Sports
lama mason na le promote atu na awangin Lunglei district ten azar kan zowa kumsang ni somni pathum khan Lunglei district aquatics association din ani nge theinan maron la a Lunglei lama swimming tuimi ani mei ba ka Lunglei lama swimming tuimi mai ba ka pol khoi tu ni thei tur omang atapa tuna kan president nulalal monpui ran thei hi ron biain anin atul ang te bo zuin June ni khat kumsang ni somni pathum khan ka thian te in veng laya OB meeting hasaber nein e pol hi loading ta ni ti chuan pol no pangte in din thar chu AAM lamin ni somni pani March sang hi somni pathum khan ron tloin official pol in mercia tirna le pol pompuina hun min man puya heta tang eta hian AAM lama tangin Lunglei District Aquatics Association ten pulkan tan nan cheng sing khat sanga min ron peni executive meeting hi nikhat April 1st April sang hi somni palia ne nia tin eta tang hian committee in swimming class ne ni se ti arela sumi bozui chuan swimming class masaper hi aizol lamatanga AAM Aquatics Association of Mizoram swimming coach larin dikan hamte in minron man puya ni somni pasari April sang hi somni pali khan headline huna hian zirlai swimmers somni pakuan en hun kan manga sumi kal zela chuan swimming class keimani association in kan hoi hot zela swimming class voi ni na hi April ni somni khan kan manga students somthum pathum vel kan oma tin Saturday tin inrin ni tin in class pan ani zela July tha tang khan ti dan kan thaka admission thakhatatan tin kan kaldan admission kaldan te kan thaka July atangin thapin kan kala voi ni thleng hian tun tha thleng hian inrin ni tin in class kan la ne ni kan no pang nei dan hi a regular hi som panga tanga som hi inkar thatin admission ron tin oma kan tamber line som thum pani kan ni bokani Assam Rifle tun event kan hoi hotona hian committee in sponsorship deal ni se tia chutan chuan Assam Rifle president la secretary in anwa bia chuta inkom na chuan Assam Rifle lama tangin tuna kan ten nei te samia nazar te kan refreshment tur le stall sang kan nei te min sponsor theya tin keimani association lama chet tam ngai lo turin anin an now te an ron tir boka kan lom tak zat ani Chairman kalome wena local zong zong te zawa in chibai ka buk chewa Assam Rifle lampanga kan unau te tin pual bata tuna khana chanchin te khan ngai tha ti thra ka lo ti hle maya ti chuan nu le pa local te le no panglam pang local te ti thra ka ti hle mai tui hleuh hi atrangka emema mizo te hian tui hleuh thiam hi kan ngai poi mo vak lo ni amaro chu pual ba te hian a hrechianga namchang kang jok te le nam fing jok te chuan tui hleuh thiam turin an fa ten train na sa emema ni ti kha hria ila voina hian in ti siang na te in nei tura kangaya henga pakhat na ni na te kher ni lo nun phunga tan hian tui hleuh hi apoi mo emema ni exercise tan te a tha emema
kan tet ve deuh lai khan voina helai hetiang hun ka mang don ti ka hriat hian kapa hian min thril thina tu hnuai hen ka hre thiam chawa mi pa ni chuan tui hleuh thiam tu rati ani top mena kan zir tran tir kha chuan kan lau thei khop me ke ni kha chu lui kor te khuap kan khua thina tanga zir thin kha kan ni hetianga he chuan chance kan nei lo hrim hrima lui kor kha kan khuapa lungin ti khan kan cheng ve thina ti chuan school ka kal nuaga school kalna kha fu dewa vanwa thenzola son vanwa so in thriat karinga suta son li thada mai oma chuta chuan ni tin kai bual thina chuta tang chun tui hleuh kha ka lo thiam ve ta atang kaina zon nan chun ka mang mi alowa poisa lak lu nan pon ka mang ho lowa amaro chu kan nu na tan hian a tha ka ti em ani chu poimo tin adventurous real ru kha min pe ve a tui hleuh thiam na te hian heng real huai sen na le real ru pau khau na te min pe a tin mi dang te tran pui ko nga po hian man ve thei khop me a chuwang chuan voinia apik takin no pangte khan zir thiam deuh turin ka ngen chu ani ti chuan voina hian hei Lunglei District Aquatic Association malak na hi kalo hreve thina abik takin kan ti teng hei ka fapa hi voi khat vel chu ka kalpui ve to training khan an president hi athok rim hi ka ti khop me a kar tin inrini aning ka ria hian an tizia hemi aquatic lampang an promote na hi an ma ni OB te hian an tuipui an kalpui tak ni in ka ria chu association dangte pon enton tlak ni in ka ria ruai tu ten an tui chila ama po hi ti khan in zir chop chhode zel ni in ka ria midangte zirtir tlak ni tur khan ain train so ti chuan en secretary te treasurer te po a tui hleuh lampang kha tui vak lo ma se pol mumal taka kaldong kha chuan tho ho na tha te kha alo nga ya ti khan an chanchin kalo hreve thruina an rin tlak em ani ti hi voina hian katar lang ve du bok ani ti chuan a to bera chuan kan thil ti reng hi voina po kumno pangjok te abik takin kan focus sanga kan thil ti reng hi ti takzeta kan ti angaya kan eizon na turani ani kher lo mai theya amaro chu kan nunatan hian thil tangkai tak alo ni thrin ani ti hriaila voina po hian kan thil zir turte workshop kan nei turte in ti siang na kan nei turte ti takzeta kan ti theinan du sakna ka hlan chu ani voina hian first Lunglei District Swimming Competition and Lifeguarding Workshop sang ni som ni pali Lunglei District Aquatic Association te buat sai hi lom takin ka honge kan vice chairman puam te chunga lom thu kan soya ron kalbel zel te kan oma Lunglei District ani wangin tlabung lampang te po kan huama tlabung lama tang te po in kan state champion nilai pulim pu te pon ron kal theya kan lo me ma chunga akal ko nga hau tak ma heti chunga kan event wat site te ngai poi mon ron tel thei wangin lom thu kan ron soibo kani chuan ni chin na kan lo soilan to angkhan Lungleia swimming class kan nei masak ber bul min lo tran pui tu kha coach rin dika kha ania kan lo soilang to ani loading ve shim se satilai sonoma kudilo bengang chuanin voina kan program dan tur te hi kan highlight le zoyanga choma hianin coach Paul ta hovin lifeguarding workshop kha kan nei dona tin chonula ma hianin category pathumin tournament kha kan nei dona ni sub junior kha under 13 ani chuan junior kan nei don boka chu under 18 ani anga chuan senior 18 and above kum som period le chunglam tan khan ania tin ange tuileu hemi inti siakna tel tur kan nga tok lo wang khan om chin kha kan ti don category pathum voina hian kan in el thei don ani chuanin
lifeguarding workshop min nei pui tur le voina kan partner poimo tak blue trident nei tu pa pol bar thei tu na hian thu sei turin kan lo somanga ani neng tinge program kan kal pui dan tur te le tui hleuh shim tui chen shim thatna te adu ang sei turin kan lo some ka o hit seriowa ka o trail zo mai thei nia mic ki thabok si lowa ka tong kha in tha thei thawin ka ringa voina nia hei aizola tangin nimin nizan da som pahat le chan ve ha kan on thleng ve roya hetlam panga Lunglei district swimming competition te hi aquatic association of Mizoram headquarters lam chuanin in hetia hurin mang tur he tha kan tin Lunglei rimin nam kan tia voina hianin swimmer pakhat cho bo local se he program hi a hlot ling ani ti kha lo shetlang ila kan watlem ve ta point lo ti mai thei ma se avoi khatna tan chong ke chuanin kan rinai karinain kan thanem ka lo tia chuanin kan chairman ten an soyang khanin voina hianin lifeguarding chungchang hun rei lo te mangila an tia thil zirna hun heta hianin lifeguarding kan ti hianin kan han soi zau theya mi tuit lamek le tui lo tla to po kha kan chan chuak theya ni rei lo te minute khat lo tla a lo che to lowa a lo tho to lo ni po khan anun na kha ala resuscitate theya ni ala ti nun le theya ni khami chungcha kha voina kan zir do na heta hianin CPR kan ti te po mizo tam tak chuanin oma in nem te po kha kan hrianga tro movie te po kan lo mu thin tonga thian oma thian an nema an thok an petrina ti te kha khami chungchang tha kan zir do na chuda chuanin thil kan hriat tur ma sapera chuanin tuitla kan chan chhuah don hian tuitla mek te hani chu kan soi chu kan hriat tu chu zuan thlak nga lo tur ani no pang ta po hoi do khala hanin omin ka hria tuitla in mu khanin ka wa chan chuak teng tia wa zuan thlak ma sak lo tur le swimming competition swimming zir azir tir tu te po hianin tui chen kan zir tir hianin physical contact nei lo theyang perin kanin zir tir thin tunlai khowela thila sensitive to a no pangte mi pa me pa in khoi chungchang te school a kan zir tir to ni khatianga khanin swimming class in kalani pon coach thiam tak chuan nangmani khoi mi lo khan a zir tir thiam ang cheu chu tiang bokin lifeguard thaber ber chuanin mi an chan chhuah donin an mani va khoi kher lo khana chan chuak theiani kha kan hriat tur ania chuta chuanin entinge mi tuit la lai kha entia kan va chan chuang khoi lovin instruction kan peringot dona mi ti te kha zona lo om theya khata khanin nakina a chan dan tur te po kan soi howanga chuanin mi tuitla kan chan don hian kan hriat tu chu atla a chau kha anun na kha poimo lowa a chan tu nun po kha poimo ni mun sang tuian no tla mi zo a thiante tuitla chana tuma ama po a thi ve hal tuitla ve hal ti chungchang te kan thrina chu lifeguarding a chuanin second rule a chuanin kemani nun kha a chan tu nun kha kan chan tu ra te nun na nen khanin apoi mo dang khai nang renga ni ti kha hria ila chuanin hemi tuitla chungchanga hianin enge misconception kan ti hriat thiam lo tam tak hi kan nei thina I khovel mun then khata chuanin dakar som ruk mi dakar khat chuang minute som ruk chuang tuya lo tla to po kha CPR an pe khan adam chuak le ni kha kan hriat apoi mo emema minute khat atanga minute ni inkara hianin kan unconscious ta ni tuya kan tlak hian minute som atanga minute som pania hi chuanin kan la resuscitate kan la chan chuak thei minute som tuya an lo thi der an lo om to ni pon tuya hian thin mi lo lang ta ni khat ni ta chu thei ta lo ta kha chu kan tha thiam thonga ma se a first 10 to 20 minutes kha chu hun poimo crucial moment anita khanga khanin CPR te kan pek that chuan an nun na kha kan chan le thei ani ti kha lo hria ila chuanin CPR chungchang hi atoi theyang berin kalo soyanga chu mi zo chuanin
kan roi tu ten reman ti chuanin ati dan te nge a o opposition om dan tur ti te kha kan ti chinanga kan roi tu te atang amo nu le pa mono pangte tang pon kha kha kanin zirtir ve kha tha a kan nu le kan pa te kan pi le kan pu te nun na kan chan theina ania wangin voina kan thil zir tur hi apoi mo em mani CPR kan ti hianin cardiopulmonary resuscitation kan ti a hei hi heta kan thok ka top to a kan heart ina pam to lo khanin ki manin kan taksa mangin mi kha kan wa nem nun kan tum don ani khata khanin ati dan tu khana kina kan ziranga heta hianin hriat tur thil paruk a oma hemi CPR course la to lifeguarding course la to so kan thewang Dr. ABC anti thina DRABC chu alam toy veganita D a khanin danger tiania R response chuan a thena pe chon DRS ABC anti thina e sa chonin poimo ber chu mi tuitla amo kan chan chua hetia kan CPR kan pek to anon dam chok le ni pon a poimo ber chu tanpui hospital lamo mo bithiam te kan ko kan hruai kha a poimo ta ni chon ABC kha la omta A chu airway aka anara nom noko omem sarang alo tangem thil e tangem te kan enang chon B chonin an thoem breathing engmoni tala omem ti te kan enanga atober ABC C chu CPR kan pek tur khani khami ma khan mi kan chan chuaka kan khai chuaka kan nem han bor tur ti na khani lota khata han a step by step kha khatiang huna khanin kan follow ngai ta ni chuanin a thuang zong kan soi lenga hetia kan nem khanin kan heart kha minute khata hianin 120 beats per minute te ani thinta khatiang ang tur khan kan nem ngai ni muang changa du to khathia kan nem ang khani lowa rang takin thian minute khat chung khanin voiza som ni kan nem han ngai ni thil ha thak lut tu kania hospital ate in kal toimo ka shelo hetiang casualty mi thito nurse le male nurse dangten CPR an pek phei chonin amu sheu mani englo parda te yan zar thin achan chu annem chorta in chin hi kha anju nem lungai ta ni achan chu heta hianin rib cage khan neya kan chuap te kan heart te veng tu kha om ta ni khami ha kan nem tlang ngai ta ni khata ta khanin kan hriat tu chu puitlinga kan nem da na danga no panga kan nam da na danga chon no sena kan ti da na dang headline no sen kumpol tling lo khan thei pato pathia zunem tur ni me lo ne nun na chan aya khanin nun na kha chan the ni ti kha lo hria ila chuanin heta hianin CPR hi tinge damna ki mani lowa I khovela anzirna phei chuanin CPR tuitla in lo chan chuak ta thian in lo pot chuak ta CPR in lo pe a dam chuak vek ka thalutuk ka cheng le the lom po ti se khanga khanin I tui po na khanin tuian ta theini hom je chu an chu pa han tui lo om thin ta an ho hun an mut nu choten ei nu ate tuitla ang che khan thok chamin an thi thina ni chu wa chon mi tui an tlak re in dakar som thum paruk chung chu an monitor tur ani ti kha kan hria tangai he ta swimming pool te ma tlabung la ma thabe chonin luya te chen te kan lo hra ta tuian thiam em ma se mi basic hote te hi kan hriat ve tur ani ne swimming chung chang kha soi chu cha ko ma ke ni po nu le pa te zara vai ra ma te kan oma kan te line vai ho he tu hin lo cheng na se me ma enge an rong po amoi tu pon enge ni sa an in phau na sa mizo tam tak hi tun lai thalai a phei zonin ka ten palang ka hang palang ti wanga tui chen zir du lo te kan tamania khati lai khanin tui chen poimo je chu kan thawanga tuna hianin swimming poimo je hi kan throi tu te kan sarkar
soi tu te hian hria se ka ti chu swimming hi medal tam na berani mania North East Olympic Games kan kala Shillonga Mizoram football team kha an khel thalutuk gold medal an la an team a han mi somthum chuang an oma an chaka gold medal pakhat chon la ma se Assam atang khanin swimmer pahnih chau ti thafa lan oma mi pa le meisia khami mi pa khan medal parukala meisia khan medal parukala mi panhi khan medal som panhin la gold som panhin la dai keni Mizoram team football team khel thalutuk kan chuang lutuk mi somthum kal te khan medal pakhat chau an hlo chuak chu wan chon Olympics se po hi anila swimming event hi za chuang omang swimming ba kha diving ba kha water polo kha te khala tamani chu mizo hianin kan thiam chuanin hei hi India level international level apo kan la that na tur kan lan sat na tur ala ni thei do ni chuan chuanin voin ni a hetiang hun te Lunglei district aquatic lampang ten an organize hi anachang an hria kan tia headquarters te po an loma voina hianin Blue Trident mingaron kal ni maila Aquatic Association of Mizoram headquarters lama general secretary kan ni na angpon voina inthil ti hi kan support ema hetiang hianin kan le zelula he ai tha swimmer te hi in cher chhuwa theina du sakna kan hlan boka mamo emo tanpui in ngai ni chuanin AAM Aquatic Association of Mizoram chu kanin hong rengani ti kha soi tu te beng kha thleng se ti ha kan lo se duwa voina hianin ka obi puite kan non kal theilom lowa ma ni na boite big taking an president kumwano mate po khanin thei patop lo chho pui ro eni obi te kan kal man si lowa atia chu kan obi te ayo pon voina hianin lom thu soi pa in du sakna kan hlan bok ni se kan Lunglei lampang district lampang he inactive kan ti emema mani loka in indina tuna swimming competition te in organize sei hi in shroi tu te felzia alang emema mania champhaya chuti mokin kan nei to hetiang hen district tin hi in nuna in thatchuan in headquarter hi kan moi chawani heta kan lo der ai khanin nangni chu na in lo thok tha emema henga hianin mi puite pon an support cheu kan be se ke ni lampon the patop kan suang ti kha kanon soi du bokani chuanin lifeguarding chungchang kha CPR te lai kha du le asir hetlai anuam lai enge grass in phalai hianin i mai kom to chong lawa remin ti chuanin minute somvel mi panhi pathum vel hanin zir tirin kha in muchiang thei dawin karinga khalama khanin kha kami hun khan nei lokila kami zo kha chuanin kan throi tu te kan chairman te kuta kan hlan meidon ya nu le pa ta point lokala a basic tak ang kha hun kan mang mi tui lo tlata se in zuang thama sadon lo ta tro nge kan ti ma sak berang mi khoi lo tur kan ti ta tro in va zuan thak chuanin mi khan an vuan don chewa an nem thadon chewa in pilanga in thi dei don chuanin in ti tur ma saber chu in bul na khan tiang te shui te awmem kanin ma sang tro chuan tinge tui kha tata tiang hai muta tui tla kha chen i va khol sok don mi ma han hol don lo tro in shet tu chu andar ding lampanga mo ve lampanga mau kha indang chuan an lo vuanang tro ka themem chuan mau kha lo omngang lo ta shuya lo omani chuan chu tiang bokin shui kha in hlamanga in hlam lenga a hlat dana zir khan in hlamang chuanin adar ding lampanga mo ve lampanga in the pheyang ka themem a basic lu tuka ma se hriat tur poi mo ve do nia chuan mi khatiang in pe mo hruin pe ni khan ding chungin po lo tur achan chu tuian tlame ka thile damin kar ni wangin an po khan na to em ani tro an thi don to chuanin enganga sek po ni la an pot tha thawang che chuan chuanin khatianga thiang in pek to chuanin in bok veang nda themem tai khon tuitla lo om ta se so lai son in peta ding chungin hetia po lo tur in bokanga thian in potang ka themem sui po ni se
khami chin kha chiang em zona kan nei em nei lo mo khami chin kha chu chiang mi khoi lovin ani le tiang lo om lo ta se sui po lo om lo ta se in zon lu nge kha lo ngai ta se ting nge tiang tuit la la yan ni chuanin tuna tui lo tla ta tro thian lo vai vak vak te ban kha ti zonga ka vakal chuan min vuananga thok lak du khan min nem thanga haron dak chote don ni chuai chuan in hriat tur chu tunai swimming pool lo tla ta se anung lampanga kal thra min tumang anung lampanga in kalanga chuan anung atangin alu in vuana mo in zak noya in vuanang to them an mani hoi zong in mi chan lo tur chuan in bangan hai ani chuan an nung zong in nem pheyang bang lampanga thian in nem phei char charang ilaman on hoi le ni chuan an nung ai nom le de yang in biruk sek char char do ni chu amu lo cheu ngai the nem de yang an mu to cheu chuan tham chewa nem lu cheu khan tum don tro tham zo na dangin nei am ta chuan ani le tui lo ta to ta se an che to lo ta khata kha chuanin an mai zon ti ve kha omlem lo tunam yang che khan in nor phei in cheng thiam ani chuan alu in vuananga in kein chekanga waw kama in phei puyang tro chuan CPR a kan lu theingem enge chu mi china chon zo nai nem nei lo tro va biak vak vak khom ziom lo an tha thei don chuang lo mo lo kha ka ron chan don che man mo su ti ve khom ziom lo chu chuan man mo do in nung lamen ka lang chuan tuna chuan CPR chung chang kan soyanga lo mu ro le nong ni po lo mu ro pakhat kha mu ro so CPR kan pek re enge kha doctor ABC kan tia tro DR ABC kan tia ma saber chu D kha danger abul na ya khanin current te lo omem thil siam do te lo omem inenang chan chu hetianga nuam do wa khanin tuyan tla kher don lo ne mun siam do wa mau siam nu tukte lung siam nu tukte kha lo om thei ta ni ro kha khanin ama saber chu lo mai sing de ro danger ti khani ta danger abul na ya khanin electric short te omem thil siam omem inen photang tro anexa khan doctor a khan DR kan ti ta R khange la sha thayem ar khachu response chuniem in biang a response em a thoaron biam aron acknowledge sem kha apoi mo ber chuanin achina kan soi chu Dr ABC ba ka han DRS kan ti kha S khachu a response to lo chawni chuanin phone in la mo bul hnaya in au vak vakang the patop in min chanru min puiro in tianga ni lo pon phone a in mer se te in phone anga in sil ha lang chumi in ti zo nuwa chau chuan masaber kha enge e kha air kan ti ta tro ka le nar teng kan thota ni tui chunga nom khanin plastic te polo lu thei pat ek te polo lu thei thing them te polo lu thei khata ta khanin a airway a nar kuai ne nanga nara omem chon aka kha in tikawanga aka chunga khanin thilalu te minenang khata khanin in kut jungtang pakhat khan thian in zukom chuakang in kut zung haling don lo ne thian chuan tro chuan kut jungtang pakhat khan thian in zukom chuak don tro khamit chen kha chuin sem chuan airway kha clear to chuan nakina khan in ham theina tur khan don ta bi chu breathing khatro note tinge fa nei to ta poka no manga enge khoila nge kan vuna khan khoila nge sensitive to kha kut nung lampang tro note nutte tui kan pek don pon asange salo khatlai kan leya ha salo kan tia kan petrin tani khatiang bok khani an thole thalo hi kan kut nung in an thonge thalo an ka zona kan dang kha an la she theilo ni chuanin in beng nung hi sensitive le mem ta in wangai thanga in ngai thak pa han an thonge tholo nen photang chong kha zong in check nu khan a si kha chu CPR khani ta ni ro kha khai ti ma sak be rangai ne in zone chu ave le khanin thei pato ban nem hal vak lo tur o chuanin lo mo to ro le
dress lo kan lok mai chon mi pa nang ni chu mi pa no pang ania puitling a ti dang kha dang do lek don CPR in pek re in mutir to a DRS AB in ti to a sina khanin an taksa an om chin sira chi che in thring thiang ti hian in mutai thau tro chuanin in kut thi des lo om bela in kut man thiam zok khi an hnuai lama in ta khanin bia khanin thok lo ta kami lo thota se thok chuan pe ka ngai lo o a thok lo chuan mi thona na nim thok vak dur khani lo ta an thoto lo tlang pui hei tuin lo to tlang pui tro chuanin lo muta atak sa sira han thring thiang no mero tro chuanin oma hian om lai nutem hmur in kara hian an ti thinta ma se khang zong kha akor phela nutem hmur zon te kha ti tur ni lo ta aboi thak ta ni khata khanin hetlai hand sternum ti oma kan ru in zom na lai kha han khoi thau teu in oma han omem alaya khan alaya tak khan hetlai ru in zom na khami kha in wa khoyang hei tro khata tang khan ku jung tang pani indanga chuan chumi chunga chuanin alai taka thian indang tro om rip ke chani chu in ban man thiam lampang indan ang chuan chumi chunga chuan in kut khatian in hat dona in ban hi ti hian press lo tur in ban angil atanga chuan in nem thadon hen I tho ta dem kha ashe om turane a chan chu an thok don chuan in chin hi tal kha atak sa hanin nor lungai ai za zu khoi phak lo hei khana veng tlat ta ni tro chuan in ui lo tur a na tiang a rut an rut ta pot liak fo thin ma se an nun na kha an chan him hei te kha chu a zai le mai thei kha mai che khan ti ve chin la mai che pot nu te oma ma se an hoi a rip ke sha oma ta han tai khanin hetlai hianin a in zom na lai taka khanin danga chuan kut zung tang pani achunga in danga chuan ikut a hil khan thiani dang tro chonga mi chunga han thian ikut khathian I vonanga chuan hei angi lang chuanin adam lo kha in achunga adam lo chungzo nai nom don heta la do trai thian nem me lo tur dam lo chunga khanin in dar zong in nem thadon tro kha rang do in ti turania second somruk chungin voiza inti hai in ha vek don tro chuan voi anti dana chuan in voi som thum in nor thua aka in potka wanga ken lo anar in hupanga akhabe in potka wanga ke patto pin in hamang ten dom do lak mai te mel shet wak lo ku va hedo te lo ni phe chuan ma se kha nun na chan na ni non chuan an ku va e te po in kom chuak potang sada mom lo in kom chuak potang ro chuan an na rain hupanga aka in pot anga chuan thei patto pin na theiang perin zu hamang tro chumi zo chuan voi som thumin ti le ha lang chuan voi ni in ham leng traim chumi chen chen tha thiam to hem mishinga chuan ti han ti viau kha hara adami kha chom se khami kha rang theiang ber voi som thumin chiarang 1 2 3 4 5 6 intianga voi som 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ti vera chuan in soiwa wa chuan a soi tur kha tam to tro 10 thleng intianga 1 train ton le tur 13 14 15 inte in soi pa hanin ha zel don chu wang chuan voi 1 to 10 chau khan chiarang time chumi chen chu in ti chin ve duem jazz lo ko ron mu ro le ati ve chin don ko pakhat thau khan ti chin ula chuanin yan kan du tok don ya muro in pui lo ko khoi ti ve ro le mula ngil dawin tro itia kan soi kha bula khan thil hlo mo mem kan tia tro chon aka a thoem response thoro te nga har lo chuan nge kha mi kha min chan ru itianga tro phone ni chuan phone ni awang chuan dot le chuan thonge tholo ian ma khan aka chunga khan kuwa te em thilalu tem khai enam awmem omlo mo chiang mo awmem hei
kum lo tro chuan breathing a thonge tholo ti han I hriat thei lo chuan I zuku nanga thonge tholo in lang tro chuan breathing zawa CPR khai peto do na inti kan ti kha ta tang hai alai ta khai huam hei oh khata khan ida ta chu ikut pani kharon daro hian kut chung tang pani da khami chung che khan alai ta kai da nga tro chuan I ban kha hian von ro yes chuan ngil da win tianga an nem pop chin te oh oh ha ati kha shem ati vak vak ngai na da win nem ro rang da win 1 2 3 4 5 6 oh ti khan chuan in chat to chu in ham dong khan tlemin in tika nga narin hupang chuan in kan khabe hi ten in pot ka wanga in hamang tro in ham zo khan tia hoi le zel tur athiam em in hoi lo chuan in an ka chunga bol hlo jong jong kha in maya aron chak chho vek dona in ham zo ve le khan sir lam pain khoi de yang tro ti vero le nang mula anti ve chin te jes mura le mula tunam yang che khan ti vera bula la om em mu chho ro jes tol chho da ro tianga inge kha ar kha thot chi ti tianga tro chuan mi khai phone nang min pui ru tianga tro chuan e kha ka chung le na chung ha en la por kau ro ha ang oh chuan a thok nge tholo hen te kan test kha ikut te khan hen tiang tro chuan CPR pek dong khan tlai aru khai sa them ei ha tai nam le ta ni tro ka tang khan ikut le lam pang khan tru itianga chuan hemi hi mangdon ti khan chuan ikut khai da nga ikut khathian wan ro noi thing chita tro khan nem pop chin te nadawin a thomi alo nia aron thosok to nadawin oh khatiam to kha khamiron khu chua ka ha kan du ta tiam tro dule wat chu to ro chuan kha aron thoto ta ni aron khu chuak to ta khata khani ne tinge kan tiang sai sir zong in mutir tur aka at chunga ron chuak zong zong kha sir zong in ron chuak het zong in dale chon kha bok kha hak le dona tro chuan chu mi zo chuan in kha adam na fam ki mani lowa hospital la in shwai nge nga 24 hours atanga 36 hours ni khata tanga ni ti kha observation hoya tur ani ti kha zona kan ne em in sa sang rescue te kan training chuak ngai ta na juan a chi dan tak ka 1 2 3 lo in 1002 or 1 and 2 and 3 ang kan chi ta chunin an lo thi to tan se chat ta ti khan khabe kha thi to an lo ka ju poi ka kha lu tu ta zo trust ti kha poi ka ta te kan chi ta thar tu khang ti kha enge ti nga yen kan ji tel don nge in ai tu na mi chu basic chau ni ta mo try lo tla nang ni te chu tle ma professional center wai me ang user nge we me khang training mo man tu na yen di me na no ya qrt ni ka thok ni chu ke po tu na center wai me disaster management a ko me ka mo kha chu tle ma professional lo to kha chon an thil thin we na chon hai no pang a basic chau kha kan zir tian ni chu mo le tui tla to kan ti khanin khatiang khopa lo khong to te kha chu ti om to lo ta ei swimming pool kan ti jok chu swimming pool khani tlang pui ta ni swimming pool a rei lo te lo tla hei nu le pa te zun lok lan den no pang khan lo ta khatianga kha chonin kan la chan thei ma se na china ka soi minute min da ka kha chuang tuya lo tla ton chan choti ka chu very rarest of rare case angani chumo da ka kha chuang tui lo tla to kha CPR an pe ka AED an ti nuwa aron let ti khani me a re lu tuk voina kan zir ti rang cheu ka chu a basic theyang perani chu tro chuanin no panga kha chuanin kut pahni man lo tu ne kut pakhat chaw man tu te point zero tro chuan no se na chuan kut pahni in chuan ham po khan thi pato bazu ham lo tu ne no se na chuanin dim da win kan chem lu tang ti te khane tro atha enge I zona chu ka chang thawem a basic voina kan zir kha chu basic do ania heta advance zo mi wa chan chuan na thok thin ho ti da kha chu tle mina advance le do wang
voi na kha chuan a general knowledge ami nol puita na kanin hril lang kha nia tro zona dangin nem in nei lo chuan in kan du tok mai don me kan throi tu te We thank you so much for the first 8 team from Assam Rifles, 20 Assam Rifles. Chuanin voina helai huna local zong te nu lepa in petak tak te zara hetianga an faten ron kaltir china wangin voin hun hi kan lo thleng thei ania chuanin ni china coach Albert soyang deu khan hey event lotlin nan hian mi pakhat lek po local ma se mi pahni lek po local ma se kan kalpui tlang zel don thawa bultran na tak tak ani ti khamilo shat thiampui awangin lom thu kan soiboka hun lo la kal le zel turate po in support na kan ngen tak zeta in ron telvezel thei kha kan du tak zetani tuna chuanin inauguration program le lifeguarding workshop chu ti hian kan lo khari anga ka soito ang khan short break kan nei zwai ang hitila ma hianin refreshment awma chuanin chnuwa tournament kan nei don bokani khati zong kha kan program chu ni kan lo me electric bank keep one at turani chuan pahina chuan keep two chuan ming than tuanga chuan Marcus kha sub junior category compete tur zong ani take your work take your work
फोटो वाला कौन है स्पॉट भी होता है ना कोई तो पानी का पानी चाहिए होता है ठीक फोटो लेना इसने पड़ी Let's go! Take your mark. Take your mark. ये वाला किसी का ये वाला ना 57.21. Senior men, lane 1, HBLMS dong zuala, kutbengang. Zuan lane 2 lal hlimpuya labung. Lane 3 PC vanal haka venghun. Voi đi anh chèn đô là nhìn đi voi đi nó win very low. Take your mark.
Oleh tu na tun mai munam taka senior men kan competition nei zo kha tikhan pathum contestant pathuman ni wang final ani khala pakhat na chu lal himpuya tlabung ani wa pakhi na hi PC vanal ha ka veng he women kha final ani khal boka pakhat na chu HP la rin chani rasive panina Rosalind Vanler shet pui ora ka puaso panina HP la rin muani kati pali to wa pathumna Rosalind Vanler shet pui sub junior le junior category kha final ganti chun zong hal do na ni sub junior in kan tanang tuna finalist lo chuak se ming than tluanga bazar veng ming than tluanga khat lane 3 local role chuak Clement mangai zuala kha lane 2 Zakaria Remrod puya lane 1 kam te kha sub junior category kan finalist ni lo en ro hey final ni to he pato pa chen tur te ko te tlak pun thank you Mark Itulah kita kayaknya. Come on. Gitu. Motor sini na ya. 22.50 Junior finalist kan han ko khak le Junior finalist tur te chu ya sang puya veng hun len wana lo ding se lal din kluanga veng hun len tu lo ding se lal lian moya veng hun len tria khak kan finalist ni freestyle ania stroke dang ti kha kan rem ti lo ti kha kan in sin le mi se tro tuan voi hin cheng do na the pato pin cheng do nya ready and take your mark Oleh khati zong kha kan tournament big chu ni a tuna short break kan lo nei zwa anga chu mi zo chuanin lo man sem na te le closing function kan neam kan swimmer te an munom kan tiem an savai tan ku beng le lu bang sub junior
boys kha 100 kan han puang hal don ani. Third place Pathumna chu sub junior boys a chuan ming than tluanga bazar bank panina le pakhat na kha tunge ni gan rin ti kha shet ngal kha cha gom to emema an thiam lu emema panina chu zakaria remwat puya oh chuan Clement ming than pakhat na chu Clement mangai zwala oh an timing kha second linga vel ki nei thawani oh chuan junior kan lo puang le ngal don ani Pathumna chu lalian moya venglun chuan pakhat na chu laldin tluanga venglun oh pahina chu lal sang puya ani lian sang puya ani oh Lakina closing function loman kan simpa don ni Lunglei District Aquatics Association swimming competition masaber felfai taka kan nei theina turatan hian ami poimo tak anoma he hetilaya an ma kan tarang hian helai banner moi tak te hi kan muanga Speedo India atangin enge loman te kan dong don ani chuanin hetila han kan banner pakhata hianin seya hianin the blue trident te 20 assam rifles te tin Blue Trident te hi kan hmu thewanga hengi kan sponsor te nia an chunga lom thu kan soi ani chuanin voina helai Lunglei District Aquatics Association na kan senior advisor hi a local vebokani kha introduction te kan nele lokanga pu lalding lian ren thle ania helai mi hi nia khongai handing te se omna huna o kan senior advisor ani o chuanin voina swimmer te kan cheng thae me marin phak bakin competition tak angin kan han nei ve china nia I in ti cha kan ti me mani Pathumna ni te po kha in timing kha second ni khatlekin in nge danglama ni maya ti lawa chuanin in zawa hianin perform cha kan ti lu tukarin phak ba kan ye chu wang chuanin be se na na sa tak kan nei belani Aquatics Association Lunglei hi nikum June tha kan indina active taka kan culture na chu tun kum April tha chang chawin ania coach rin dika howin crash course angin ni khata bul kan lo tan ani April thalai hola khan summer lai chuanin ni pui lai chuanin tui hleuh tura ron kal te po kan thane me ma tin ro sur lai te aron ni chawa tin exam te in min han nang chinga student nge tak te kan nei reng chewa member tin student ron kal reng te po hi nu le pa te na an support na wanga heti voin thleng thei kan nia an zawai chunga lom thu kan soiboka I tun tha November hi classic ania tin exam ani boka student in sign up kha admission ron ti kha pani chau kan omani ma se pakhat po maila pani chau po maila pathum chau maila kan ti zel don ani voina po hianin event kan buat saya po hian pani khatlek ron show up maula kan kaldan tur ngai kan lakal reng don ani ti kha nge shwai tu te lampang in pek na hi kan tuma ru emema I tuna nge national atele IS sanga te pole involved heri lo maila kan bulchan na hi anep lo ani ti hi kan muthiama tin nu le pa te min support na zonga nge kan konfi pha emani chuanin voin hianin helai kan chief guest aron kal to Colonel Raju Mondel achunga lom thu kan soya and we also thank Mr. Colonel Arun Sharma and his wife Nuzau Pui for coming chuanin tuna chuanin thu soi lampang kan lo ti tonga now I will invite our chief guest Colonel Raju Mondel for a short speech we will give the time to him. Thank you, Lunglei Aquatic Association. Ladies and gentlemen, coaches, athletes, parents and all the volunteers. As we come to the closing of what has been an exciting, memorable swimming competition, first and foremost, I want to extend my heartfelt congratulations to all the athletes who have participated in the event. Your dedication, hard work and passion for the sports
have been evident in every stroke. You have shown a great determination and spirit. You are all champions. And you are all should be proud of your efforts. To the coaches, thank you for your unwavering support and guidance. Your commitment to your athletes' growth, success is immeasurable, and we are grateful for all the knowledge and encouragement you have shared. I'd also like to express our deepest appreciation to the volunteers, officials, and all the organizers. Your tireless work behind the scene ensure the smooth running of this event, and we're truly grateful for this initiative. As we conclude this competition, I urge all of you to take pride in your achievements. The lessons learned, the friendship framed, and the memories made are just as important as the medals earned. Remember, the true value of sports lies not only in the results, but in the character and resilience we build through the competitions. We look forward to seeing all of you again in future events. Until then, keep training, keep pushing yourself, and keep inspiring others with your passion for swimming. I, as the Twice of Assam Rifles Lunglei, will always extend our support for all the events where the youth of Lunglei district can go ahead to achieve their success in life. We are very thankful, and it is our pleasure to be part of this organizer team to extend whatever help we can provide for conducting this event smoothly. Thank you so much, the Lunglei Association, Aquatic Association. Thank you so much. Okay. Thank you so much to our chief guest, Lieutenant Colonel Raju Mandal. Holle, tunal chuanin Lunglei District Aquatics Association hi Aquatics Association Mizoram Noya in affiliate kania. Aquatics Association Mizoram ayo in Port Alberta tunakan lo so mga ani hi General Secretary nilai ni Aquatics Association Mizoram ani hi vo ina kan event min sponsor tu pakhat ani boka ni Blue Trident angin chu ani hi thu sei turin kan lo som don ani le kan lo me voina tui cheng thiam tak tak te in chen na te kan hua lo mom le mai in lo improve na sa ti te kan ria hei kan hua mani loka ni kum loka Lunglei Aquatic Association kan dina kum khat poral ma in swimming competition te in han organize heya aro pui kan tia headquarters lama tang phei chon in kan fak chewin kan ngai sang let chewa enge har satna te amo ma trul au mani chuan in headquarter po kan in honga hetianga swimming competition te in organize heizel ani phei chuan in Lunglei atang hian Mizoram ayowa medal lama sapper po Lunglei mi hi inni theni chuwan chuan in voina tui chen intisia ka ron kal zong te in zawai chunga lom thu kan soya Aquatic Association of Mizoram ayo pon lom thu kan ron soi ni voina hianin headquarter lama tangin ke karon kalmi ba hianin kan executive member le kan coach ni bok tlangwal ren dika haron kal boka headquarter lam hianin kan ngai poimo chewa I chuwan chuanin in mamo nei te ron thlenin class lama te amo competition nei na lama te po pui in ngai ni chuan kan in hong em ani ti kha kharon soi duwa so ti lai chuanin hei kan huangin Blue Trident ti hi logo vel hin lo mu mai theya hei hi 2018 atanga kan tan ve ania aizol chol huna song kan oma aizol ate non kalani chuanin ron en ve ula hemi pool ai sei shet hi ania 25 meter ania in chunga ani boka Instagram te kha kan nula te kan tlangwal te Instagram in mangani chuan Blue Trident ti khan kan oma lo en sinula aizol ate in non kal chuan kan swimming pool ate training tura more on cheng tur ten kan som chewa kan welcome em chewani
so ti rolin Lunglei ha hey in try to kan in president ber pimon ni pimon pui MP hi blue trident atanga zir chok ve thawani ti te kha karon soile do chu wan chonin ama hnuaya om zong association le hetlai zir zong te po aizolen ronkal chonin kan lo lom chewa min ron phone nge ula ron chen nge te pool that to fai do ma se vot to wa chen ten du chonin ron kal don ya chonin voina hianin headquarter lo tangpon ke mani blue trident tangpon sponsorship hi kanin pelut tu thailo tu na po hianin speedo Indian and hianin Mizoram hand distributor kan nia I swimsuit te cap le goggles te swimming equipment in mamo chuanin kan cha sak thei reng chewa kan kol reng boka izola son voina hian ron ken tro kan tuma ma amaro chu hemi kong chhia wang hianin kan bungro tam tak hi alatanga voina pon le thei tura ron ken tro kan tum rolin kan ong keng thei lowa sumo atang miau sia chuwan chuanin competition om le chuanin speedo po in ai hianin involvement tam neya lo mante swimsuit te thleng pon min na tum sak thei kan dan kan zong don ya voira hianin first prize gold medal la zong hi speedo India chuanin cap le goggles in cap lukhum le in tarmit goggles kha a perfect don cheuni chu in lo hrianga nakina phei chuanin nakina phei chuan atel zong te po in pek dan te kan lo zonga company te kan lo bia anga chuan ke mani blue trident bi khi chuanin than pui dan kan ngai to khanin gold medal khachu hetlampang Lunglei khan an tuma silver medal le bronze medal kha blue trident in sum fai tle mazong aron tum ve don ani ti kha karon soi du boka and I'd like to express my gratitude to our main chief guest for today. Thank you for having us and thank you for supporting the youth of Mizoram. As always, I've seen not only in Lunglei, even places around Mizoram, BSF and Assam Rifles, they're always the friends of the hill people. And thank you for your support and undying commitment towards the youth of Mizoram. Thank you. Well, Barta Tsunga, kan lome. Tuna chuanin Lunglei District Aquatics Association na kan senior advisor pudinga pulalding liana ren thlei thusei turin kan lo somang. Kan chairperson Nulalal Monpui ren thlei le athopui te respected chief guest le swimmers voina local zong te baka atoyom tu nu le pa te chibai kabuk acheu lom tu soina tur lir ania amaro chu kan secretary in kha chu ron soi tura ngai la Lunglei Aquatic Association wa plata backup plat tu Mizoram Aquatic Association hroi tu te chunga lom thu ka han soi ve du boka tin Lunglei District Aquatic Association na OB te le an thopui te anin pek na le an tumru na voina a hlotlin na kan mu chhozel te po hi kan zirlai swimmers ten phurna homo ka nei ho the ula ka du le ani swimming hi sports thang duang taknin Lunglei apo pol chale nget tak malak na noya chak takin coach te in pek na zara training te kalpui thin ania voina po a result kan mu chautan ani anin pek na zara hian swimmers thatak tak Lunglei district mai ni lo Mizoram po ni chuang lo aya sang state pon le nakin zela Mizoram le India Olympic te international competition tel thei tur khopa in buat sayat tumru na nei turin ka cha du chewa swimming thiam thada tam taka oma exercise ha thak berani thaberani tite mi soi kan lokre thina ni chumi piala ma chuan sports ani na te hi choi san tlak ania
swimming hian nun bul nget le tha tumru na le mimala theina phochuana chance thatak aneya swimmer stand goal in siamula chu goal chu thinula tin ka cha du chewa ti tang tang na nen hengin goal te hi in len chuakang ti ka ring tlat ani voina he competition lo tel zong zong te hian nun kai khoi tu bul thatak le het tak nei chau tu mula lom man la tur zong zong te kalom pui rol chewin lave lem lo rem chang lem lo te po hei hi intan bultan na chawania fui na le tumru na nang mania in tu se ti kha ka han cha du ngal chewa ri lo le akai noi ate fil him tum klat ula kan tuina le nuam ti zo ngotang hian kan ni tin nuna zirlai kan ni poin tumru na min petua mang thungila chutiang zelin kan ei zon na ko nga po tumru na chelna min petua mang se ti hi ka du thu sam ani in kalze na tura pathian puina le kai khuna chang turin du sakna ka hlan chewa chuti rualin in thiam na talent te hi voina tlabung unaute kanan mute aro pui ka ti Mizorama tuitla anomin sai rang tlangwal te le tlabung tlangwal te pawalai te bak hi michuanom tuilama tuit hiam anwang to ni chungkara chuan nangni hi khotlanga in thiam na te hi midang te ta na mal som na ni thei turin le midang te ta na chan pui tu ni theina kong zau takina in hongin ka ria khotlanga chiat to chungchang te tuitla anom te a michuanom ni tuma in thiam na te ta thiam ram turin ka han ngenin ka han cha ngal du bok cheu ani Lunglei Aquatic Association vulzel ro se kalome kan senior advisor pu building lian ren the chunga lom thu kan soya no pangte te kan ni hloma obi hlaya shwai tu te ani hian in min wap tha mema min kai shwai tha mema achunga polom thu kan sei tak me wani tu na chuan kan secretary vote of thanks sei turin kan lo soma invite ji bai ule voinia Lunglei District Aquatics Association in event puitling abot sai masak bera ronkal le ti lo tling tu zong zong te in zawai in ji bai ka buk cheu greetings to our chief guest, honorable chief guest, Lieutenant Colonel Raju Mandal, for always supporting us, and we won't be able to organize such an event like this if he wasn't cooperative with us. And as far as me and the president have known him, he's working aggressively for the good of the society. That's very vivid, how he had responses while we were chatting with him in the office. And not only in sports, he worked really hard for the good of the society. And Mr. I forgot his name, Arun Sharma and his wife, who is present here. Thank you so much. I think I have seen his face on our first swimming class here. It's so nice to see his face again. And all the staff from 20 Assam Rifles who are present since morning 7 a.m. They are here working on setting up the tents and all the refreshments. Thank you so much. Voinia student LDA in class 18 students te baka klabunga tangte state player thatak tak ani hiala ni phechu anron kala kan lom lutuka tin mechia lampanga phechon boi chunga kan han ti lui do a hlot lin nan tia kan han som lui te anron kala kan lom lutuka chuan head lampanga han kan claim lutuka nga ti kan hlawa min lo buai pui tu le
rem chan na thazok zonga pui sui taka kan nei the nan swimmers ron kalte in zawai lom thu kan thil chewa tin kan soi mai thelo sir about blue trident nei dupa in kan price second prize le third prize te speedo kal tlangin ama min biak saka min sponsora kan lom lu tuka chuan so tilai san sar rda oma ani so headline LDA in class kan nei chan tira tanga min tuipui tu le min support tu ania lunglei a aizol train man lo chung chuin ron kala hemi program intel pui turin kan lom leya chuan Pholeng headline media partner rangin anoma kan loma kan soma ni po kan somna te min ti lo tin saka kan loma chuan LDF cable te po an ron kalin kan ria an hi ne na po lom thu kan soya chuan kan association ka member puiste executive committee members senior advisors le OB zong te chunga kan tho ho na lom thu kan soya headline kan thilti te po fel helte fam kim lo na te atamanga abikin keima pay to association in mangai kan nilawa I've never been involved in such association so if there's any flaws on my performance I apologize on that tin nakum lama in hule kan tu mga samara hian hey ayat district puap tak tlabung lama tang te le district chung si lunglei town area pon lama tang ten som kan tu mga hlotling tak hey ai puizok nei le thei turin kan in buat sayanga voinia hian nu le pa an fa te tui puya ron kal zong te tan lom thu kan soya class an ron kala an ron thla zinga te chuan voina boy chungin weekend po ni lawa an fa te ron shoi na ron kal pui thina kan loma a thon lawa an ron kal chan te hi nakina hlotlina thatak an na nei the nan kan du sak bok ani is it on that oh kha vote of thanks soi thei ni mai sela in zawai chunga lom thu kan soya kan secretary chunga lom thu kan soye tuna chuanin tournament loman semna kano le donga now we will begin with the prize distribution of the tournament we will start with women category mechia category chang khan kan chan do nanga so I would like to request our chief guest Lieutenant Colonel Raju Mondal to hand over the prizes helai podium ahanin min kan lam te kha inon chuak do na ni pakhat na pani na pathum na ang hian mo ani em chuanin meichia te kha lo chuak ula competition na tel ho kha pakhat na HP lerin chani pani na HP lerin mwani pathumna Rosalind Vanel Shatpui it's a category te hi ange tournament a category kan nei thedon lo mo kan ti line he voina on the spot booking kan nei hlo me ya chu wang chuan certificate hi kan lo la nei kan lo la siam lok ngam lova khuta naktuk vela te lam thei nom dona Genesis Enterprise ani lo po in ka chante in flat a hianin lam thei don ani tuna chuan pakhat na first prize goes to HP Larin Chani start with bronze gold okay panina HP Larin Mwani panina HP Larin Mwani andong chalom le me pathumna Rosalind Vanel Shatpui until don hian ran suim zel na torani lo me
And oh, photo session. One more session. Tunajun senior category ka kanlo chunjom le to anga pakhatna lal himpuya. Oh, ani hi voili hela second somthum pahnia thengani. Ani hi state champion nilai ani a pakhatna pani na hi PC vanal nga ka. Oh. Pathum na hanom lo ani. Oh. Okay, big thanks to our chief guest. Price dong ho khala hoti. Price dong zong khan atopa for the session kan nile dona lo la holo sham touring kanin nge na ni oh. Chuan tu na chuan in junior category kan lo puanga nga junior category min pek saktur hian min hlan saktur hian pual barta blue trident kan lo somang. An ming ka lo lamang oh. Pakhatna laldin tluanga. Good bengang. Panina yan sang puya. Pathumna lalyan moya. Albert Carlo long recess sub junior in pek sakmal se sub junior category te hi an mu no me ma bora ka chang the me bokani pakhatna kan lo puang ngal me nga klimen na po hi lunglei aquatic satanga zir chuak na tania oh hello mo me mani pakhatna klimen mangai zwal laral te panina zakaria remrat puya pathumna Ming Than Tluanga. Zakaria. Well, but it's now I would like to request Colonel Arun Sharma to hand over our next certificate of participation.
chuan voina participate shim te tournament participate shim te chunga lom thu kan soi boka tuna chuan in sub junior atanga participate te kha kan lo sem don ani Marcus jail din tharpuya Timothy Lero Lupuya Thank you so much, Puaruna. Thank you so much. Tuna chuan kan senior advisor kha khonge mo kan senior advisor kha certificate min lo hlan sak turing lo som don ani participate shim te Christian Pek Lu kha junior khan freestyle khan Vila Sangkima po mani lo ka zirania championship tihan competition ate tel thei to kan chuang hle ani HVLMS dongzwala ani khan ichina khan harsat na haneya ke tha achata maro chu miron tel pu shim wangin lom thu kan soya adam levat turin du sakna kan hlan ani participation certificate dong lo kanom mialem lo ti mai palte kan nem lo man dong lo zinga khan kan lo pal lo chuan in report le theini tuna hianin kan lo man dong zong te kha ding clear lo kilat la han photo session kan ninga khoila nge banner lang hian ma hian podium hi lo se khoi sak